Evo ovdje imam Chevrolet 2013 Chevy Equinox se zove brisače radim. Prvo ću zabilježim sve kako bi vratio baš na isti položaj kako je bilo. Malo pritisnem ovu dole ruku da popusti. Skinuo sam ove masice već unaprijed. Neću da puno dužim ovaj video, pa tako ću napraviti samo nešto malo kraće šta ja radim. Tako samo ga gurnem dole malo i onda popusti u većini slučajeva. Mada imaju posebni alati da se to skine slučaj, stoga treba biti pažljiv da može šofer šajba da se ošteti. Skidamo ovu plastiku dole da dođemo do motora i tog drugog dijela. Tu imam jednu cijev koja spaja gore dovodi tečno za brisače. Otkačim sve ove kablove. Šarafe, imaju tu 3 šarafa. Sve u kompletu se vadi, motor i sve ove. Evo vidite tu kako se razvojilo, znači direktno od motora. Već drugi put se ovo dešava, zato mijenjamo komplet sve zajedno. Obično radimo bez motora, ali u ovom slučaju samo ovako prodaju sa motorom. Što je dosta lakše za mene u stvari. Da uradim posao. Jer dosta puta treba to da se centrira, da se bude pažljivo, da se vrati tačno u isto mjesto, inače neće da se parkira gdje treba. Zato sad ću da uradim nešto. Prvo ću da ubacim ovo unutra, zavrnem sve. Vratim kablove te. Osiguram i dole. I sad ću tu gore zalijepim malo trake ovako žute i to će da me imitira brisače, da vidim tačno da li idu, da se vraćaju i da li rade kako treba, da su u položaju koji mi trebali da budu ili da se parkira. Evo vidim da će se parkira, da parkira se i sad mogu sve vraćam nazad. Ovo se često dešava da brisači stradaju zato što je puno kiše, pa se baš ono dobro koriste. Evo sam vratim sve plastike, ima i poprilično fino. I vraćam ove brisače nazad. Ja prvo njih malo lagano zategnem, da na kraju ću dotegnem malo više, mada sam preskočio tad jer nisam ga bacio u video. Kad sam 100% siguran da je sve kako treba uštimano. Sve isprobavam, malo sporije, pa malo brže, pa malo špricem vode tako da idu još brže. Da vidim da negdje ne zakači, ne udara u nešto. Evo, to je gotovo.